Kori ke hufonga moa e whainga maria e pongpuini, ngai tal whatapu ko tau peku wha o atu pa mehen, talangata e te au whai ki toa mama o ka lawa ke o atu e tau prokalama ko ia ki ahoni, FATUFONUA fo o aia ko heni, pea moe whafofonga, Paula Piveni Piukala, ke ma whahoko atu e tau prokalama FATUFONUA fo o ko ia ki he wikeni. Maluma tau mao e pongpuini, whatango pe o ku ongo le rei atu pe tau prokalama ke te mo tolu ki a pina. I he ahoni foki ko i heni pia mo e whafofonga ko loto ke whahoko atu e polokalama. Tata le rei ko e whafong ki he polokalama FATUFONUA fo o ko i pongpongini. Whewhe hake tu ho tau whanua e ahoni. Mo ngai fu otu kātoanga na whahoko i tongana. Oi, Sol. Toi. Oi. Ongo le rea ben Sol. Iyo, ongo le rea bit. Okay. Oi. Ongo wa fe mai veo ki hala tahi o le te prokalama ina. Pe mai au ia. Ye ki hopo. Ongo ma tu apongpo. O tupunga tire e ta taimi e. Ongo wa fe mai pe ni hopo te pe ta prokalama mi. Kai malo ma fa mali la le le pe fonuan o ku o moni ho lau to la ka kai fo o toki ata mai no ki ta kai mai lo to ko e tu vai ho po fu to la o puta ka kai e ka fo lau ngai ka to ko no ku o ku la le le pe on mo le le pe Koi e piveni ko kore ke ta ki kamata mo e ta prokalama o ko ilo ile pe foki pa ko tu ke la pe o ku hoko social media ko feitu uia o ku hanga ha tau kai nga tonga ave ki ai nga me na fia ai nga me na fa family pe ave ki ai nga me na paloparema ai ta tau te fita nga service o ku fa hoko ko ke taimi to lahi foki na tonga na pero taimi ni kulahi ai ngai paloparema hoko ta te fita fe folau aki kau ki ta e mo ki fo i video kau ki holo ia tu ai taha fo i video pe me e o ko la unga ni ai kakai ko ni ko nga ka service ko ia ta ko ta wa puna pe ko fo i video pe wai me kakai ko na la unga ko nga o stotong o se na fe aki hapai ta talo na o tari malevra puna pe ku lahi apita ngai la unga te sio ki ai whika aki me whefolau aki he whe mau kakai ke nau aluatu alo he wakapuna i he taimi ko ina nau puka ke au ke wheitu ko ia ka nau turi o foki ki he kātoanga ko ku whahoko ka tuku ke honga ta e to moa ki fo i video ko ni ke lava ke tau mamata ki ai patato ki hoko atu rewa Look, do you see there? Monsieur que vilo pe monsieur que listen. Look. I think the airplane was drinking too much cover last night, and
Look at it. He's still trying to. He's actually figuring out how to move it. We just checked the pilot. How come did he get his pilot from? Where did he get his pilot from? Get him. Museo mega baka okupe holo imui ko ukona ka batonga ya. Museo. Man, what are you trying to do, bagay? Amor just spend a qual mo tweet eu foco muito algo é feria heng. Gente que vai pura com que se falo. Chifa. Fanong, mas si pailate. Piveni ko tui mahalo ku ulawe ke mamata mahata ka inga ke fiu fenga ko e tau kapuna ke puna pe ko fiu fenga ke I mei e ua ke hao ke whahoko ne service ko ke kakai pa ku o ko hatu unga le re ye ne ku ia e wakapuna kolo e kakai ai o fatu tamaki a pito pe ku tui he kai ke e hoko ko mea ke fe he kakai he wakapuna mahalo ka nau ke fola wakapuna pe ko va veang e puna ke lava ke mao e nangwa he prokala ma ko na fia mao ke na ai piveni fe ho vakai ke tunga gua e tau ka ta va puna manga hilau nga ko ni fa ho ko kakai ko e sol ka fo e ne mena o ha ke lo tonga ka si ko e pachechi ka ko e reflection ni to no en to manifestation to no en ai pachechi na tari ke pare area to ko ta fa na na wa tari ke to se pachet ko ai go go pure anga pe to ton ke na ko ui go he ahoni pe u ke ma u ke papneti ko staimi ke he ka minista ko ye na tu ye me go ni ke na fa tu ton ko de bon ko mo meni di pe na ma wa ye ki kilipi ko ni he ane a fi na hangare wa se ni le vai ke se fare ale ana fo tu ki ai o implicate ka to a fare ale me ai ko ia ko se ai fare ale ko head of parliament o ia e tau e fafangu e me ko e kono hinga he ko e mafaya ene a fio ke fai tu uni ki mea ke whakamore ki ai paanga na o mai ke fai e whare area o mai pane toi kore mai ke mo ofa mai o sivi na kai ke hanga he se e whare area pea moe whare area o whakata taim whiunga ke sive mea koni he koe mea koni na ton ke mau alu matoria ke tuunga ke fai tu uni ke ta ofi ano toi whakalere he pure anga urako na os mau ka kono mau foki te ulave pe he mea koe ni he koe ngahe koe ono mau he ko se ko komika ka tok fai talanga o ka ya ane te uraki ka ya ane te I mama fe unga ke ne tata
ai talanga ngai mea mau ga pe pa kulahi ange e nau tau hiwa e nau ma hai ne fo tu ana he lau si au ke na fe mo pare pia e ange pe ko e minister ange kai ke ka wa vo lau ko ngai tunga fo ko ya na to viene wa mana ke fa ka ko ne fa malanga e fa vis he uhinga o ka ke ne ma we e fa nga mama ke fa nga complexity ai go fe nga tu ka fa fonga ke hoko fa tokanga e so na ku tuku mai meki e fare hoko ne o ha fe ma ai go ipu coffee i French cafe o ku yai o fe taula ki ai pa mo ka me ago na na hanga go no na na amanaki kon ke na fola uma he vaka ta go no fa matalan ka hanga lai tokola he ka pa se pe tangere wa he pailate ke na malolo ai ko na tolu ne na ke na malolo na tolu ka alo ave ka palangi ko pe to foki ma to ko hange na to ta ko na ke tang to fa na winu ni upsio ko te we ke puna e vaka o de lere ke puna faka uta ke ka pa na to ko pare ma ko i baba so que va inga aki he pure anga te fare ape ko pure anga e ko airline ko ni ko airline pure anga ko panga tu hawe kakayo una va inga aki hono fare airline ko na kure a pe ko ke hinga ho mo pure anga pe ko pare mia ke mo ilo e motole now industry ko ni au takta pe nga technical area Makana o mai mo na ta ma o sia no fagalere airline o fire no fagalere airline ko ngabe ko na fenga pe he na tau hiva be na tol ko CEO go airline have no clue at all pe ko hang pe ko hai fainga na kutala no hele mea ai FPP fit and proper passage o ko ai hono ngai ko tahane ngai airline ngai industry heavily regulated lao mau I kato pe hanga una fa na dolo tu pure fonua pe ko uhi pe ko au ko pare mia te pe atu pe e puna va ka ya pe sai le u me fa technicale o palo pare ma kai ta ke mo to ne pare mia goni ke folawe ke fa tawe va ka goni ko asika o hinga ko hake ke ai solo he ko faga tokanga nai fai ke ka fa mau fa tu ya ko ya fa tokanga nai fai kai ke fai ke ka ma fai ho na fa tongia fa poto mo tau ai ko no so o kai ke pe mai na kai ke ma ha ka teknikare kai ke tala mai kai ke pe kai ke ma ha poto fe unga ta ai fa poto ake fa ka go so peta ki mai lewa ka fola we me asireria na alu he falaite ko osiki ha pai kana foki mai ane ke tuli na waka he aho peta ngi mai ka fola ku kansele waka ma to ki waka ya ko ngawe ki he ni ko ki waka pe ka ko ya pe fe bunaki ki e ko ya pe alu ki ha pai alu ko waka lahi ko na mau no foi misi okay na ki ka matalere toi mau mai pe ko ko vaka ko ni na o report pe ka wen sinia pe mau ke tu vaka ko ni he weekend na pare mai ko si ko in be ke fai pe ka ko no winga fo ko mata fe ka ke na to na do pe la ve ka ke na to na do ke more panga ka kai e na to ki tai hoko pe no tu aki ke au ko foi manga fani o sainge u e fare area e fai to un he o mea koini. E kai ke tu iau e ata whare area. Ka pau te nau kei tuange pe ke hoko ono whakarere he pure anga. Ai airline ko ni lotonga e nau mau I katoa e lao ono whakarere o ngahi I kautaha o to'o mai he pure anga ke hoko ko ha public enterprise. Lotonga
e nau mau I lao mau I lao e aviation ni o ku kei whaka ata pe he whonua mama e lotu mo e ako ke hoka te service koe na aku mau pe ki gripi koe ni ko tohi hanga tonu ke sea pau foweti ai lotonga I Solomone sea ia Koe. o whakatō ki ai e tau e whawhango ni I hono kia he koi au heti e palameni ai pure mawhai koe na o mai e he ne apio ai executive ai ahono mawhai I whaka executive na ne o matuku mai e ki whare area ka kono pango he whakatoka ngai he mau tālanga mai e patseti o kei whai pe he anga mahe ni hono ave ai foi mawhai koe tuku e parepi mea koe nei ton ke tutoni a whare area ka koe ui koe kai koe ke mausia he sea komit kakato kai ke lava tala noi whakaluku fua he koe mamani o ingani a natula nature ki mua ke tau ilo pe koe ai ke tau algu I whe pau ke tau wha maopo koe tuunga totonu sei tu totonu tau iai pau ke tau hanga rewa o whakaukau device ai whaunga ke tau alo ai ke wheitu tau whi alu koe ki ai sai koe taha whoke ne mea te he te tahoko hoko atu he mea koe ni e solo o e neongo o ose patseti neongo ose tālanga he patseti ka koe hinga te hanga whakawhoki ke tau lue he patseti e koe talo e wha implementation tale patseti o implementation te keipe ke aha whainga sinoi ke neanga mui Pea ko osi hanga o whaka o popo e palani ngā au e kotoa pe o e potu ngā au e kotoa pe. I o hanga mui o whaka Piveni o ku mate mai ai ahorea. Ka koe, ka ki mo ke ta alu ke patseti piveni, ka pau e te sionge pe ko hame ku mate mai ai ho tawhaki. Ka ki mo ke ta alu ke patseti, ka ta ki, ko hame hoko ke kautaha koe Fiji Airlines. Aiana na ohanga koko o whai e tau ngahi puna whakalata whanua I he taini. Miko I ko whia ilo atu pepe ko hame hoko ke kautaha koe. Aku nau kei whakahoko e tau puna whakalata whanua. Pe kuna o osi nau warea pao na tau nau whoki ki nau tolu ia. Ka taki pe e ka inga o ki mea mai interneti pe me he whawhawhonga pe me tonga ka tau ki taimi pe ko ngā kotu pe e waweni pe hane to e hou mai ko ngā ke hoko atu a e whatala noa moia ka koe tu unga ia a konga ulaki ko ia o kulawa ke whai wakai ke ai pe mo e whawhawhonga ko sio ke tu unga ko ia lahe longoa I he e tau kautaha whakapuna. Isa kuotu uka ie uafu kweni sarwa tau haka ie lani e maimo ai tangani e mana mo ui peko haina I tene lava no amae o fai kisi no I kuanga e ika I te lava ai o fani ke I takawa si wakata mai e ke taria hoku o whaanga
nolo se hina o au hia I he manatu E mana mo ui E ko haina I tene lana Tō anga e o whani O whai ki si o noi o anga E ika I te o lawa Ai o whani ke I takala Si I wakata o mai E ke taria hoku o whaanga Si I wakata o mai E ke taria hoku o whaanga Piveni wonga to pe. Io. Koe o. Koe. Ai na u. Koe me mari nei. Mate mai ai you coloca me mari na o mai friend me ase ria ki sim card. O kulomi ia he. Roaming ia he. Ne koe ka TT7. Koe. Ai oku ne totong fa mahina ka ko pa you fa nga we aki go nga go o de fa mo ka ko ngo hanga o activate ha ki sim card ke talere yo o frozen mai TCC Koe. But anyway koia ta foki mai tao ke poini Koe. e koe okuia me ai hui kia he kono moni o ke tau tokanga ke ngai whailonga taimi koe asika nai tuo whae ne wholau ako foi wholau whika nima wholau e nai ngoto koe whakamatala koe lipoti koe kau whakamau whakatui tae whiunga e waka ke whakatau, tae whiunga e waka, kai ke whakapoto hono whakatau e waka, kai ke whakapoto hono whekau, hono whakangofua e waka ke wholau. Pea koe whoi wholau ko toa pe, koe whoi mau lao. Pena to tonu ke kaila ngahi turiki ko toa pe. Nai to tonu ke viliki kihe ngahi turiki ko toa pe. Kana kai ke whai pe. O au peni ke he. Ke au, ka pau nei hene sea I tongani he ahoni. Ni uhanga tonu pe kia he ahoni. Whekau aki mo isi uani. He na os whatokanga au ge mea goe ni pane os whai u whatokanga whateknika rea. Me kau engineer.
Ko ui ko waka ko ne ia 12. Ai ki waka ko na tau toksio ai. Okay. Na el ko silahi ai nga ma o fra teknikare nga hilao o fra aviation na o spe ma o waka ko ni ke fai hanga o ki ai ka ko ugo kai ko to ya waka ai e lai ni mo na finga ko ke fra ma i to ape he to fra o fra ne fonua ka pau ko nga ku ia alternative option ka ke nga o aki ko waka ko fly new. Wa nau kore bena to ange nau ngofua ke nau fema na to hasilini me he pure anga to tu hawe kakai o ange ha ngofua o ange ha nau laiseni fakata tau ke ngai me fakata kinikare ko waka ko ne ko ka ta ko ne real tonga me ta tau foi me bena to fema u ke o ange ha endorsement me pure anga he ke nau interfere he na ke mate ka ta ko ini o pehena nau lere pe pa nau ri ake airline. Ko nau kore mai nau tore ke pure anga he taime COVID ke ngai panga tokoni ko ke tourism sector ta mo faka ke e fangi mono mitigate ko ai impact ke COVID. Nau kore mai ke tokoni ko ya ke service ke sa pa he foi taime ko ya so foi tawe tolu. Ai nau fe mau ke nau fetonge foi mitine sa pa na fe mo fitu kilo ni mamano America. That's as much na nau kore ke ai. Instead of doing that, hang he pure anga ya tamde to na license ni ke o te na to operate. Hang re na to for to na airline o atu rewa ai fu 1.5 miliona. 1.5 miliona. Ai pa anga tu hau. O fai ke na fai ana hinga pe na to so ba na hore na to ai foi fonga go ni ko na fe puna aki holo ai wa ha. E ko nga fo na ke to ngofu ha alu ko ki to pure anga fe puna aki ki niwa ko se alu pe pare mia ko minista ki niwa una tange na fralere na to airline ha airline e na kui ko me ko ngo e o fra mamai ke ana uhinga pe ke na faiteri ha ke fai ngofu ko na fe alu pe na alu kiau ka je tu ya to ton ke tore le he fo noani ai fainga mindset ko ni solo na kure ake mea ko ni ai loto mamahi e kakai fo noani na fitu taki mai ka ke fai laka fai ha mo finga ke tau he na ku tui ko fare area ko fei tu ia ke ave ke na ko na pe ko tui ko loto mamahi kakai he ahoni ko sanga he tui o fatawa tai na mai na tol na o ave ke na pe papaloti. Ka pau ko majority kakai ko kakai so kita fonuan ko me be de tau si ai ke hola nai fi fare area ka pau ko majority kakai ko kakai fei lau mo ofa fonua e ki au ko fainga ta ai la au pito he timing he kula he teke mai ke laka pa os polo uto ngahi me a ke fai e laka. Ko tat ko momeni ti hono tuange kakai ke na ulongo ai hala pure anga. O tat ke te lava mapure. Ko os taste he kakai e plati ka hon tataha. Me e os ton ke ha ko fahinga e kau taki he ahoni me ai. Os taste he kakai e but they now they are capable of something that it's beyond our imaginations. Like, kalau tupu mai fonuan ne te peke whakakau e kakai, e au ki hatai, e au e ki tahan tata. Ko uhinga, ka pau e hoko pe, ai whai hala e pure anga, i he mwhawhonga e kakai. Kai ke, hange nia kou kai ke toi lava e ha tahaia, i ha whahinga institution, moha whahinga mawhai, o whai ha mea kei. Kai ke te sio tau ia. Ka neongo katoa ia. O stohi ke sea whare area. Mo meni tene hau, we must address this issue. E ko so whaka sio ke tō mai kau muri, he ki awa ko ni oki wawa o oki haapai.
nau staka na dole tai minu ko ia whakapunai. Os more nau siline na dole koe fukau folau to lahi na ilo ina nau mai o hause nau patpa nau alu ki hapai. Whaka ofa te kakai ia e nau whawhalala ki he waa mei popo. Koe anga e se wesi. Halaha mai a lalo e taha. Halaha ki palani ai lulu tai pe koe pure anga. He koe lulu tai u whakalere pehe pare mia. Koe lulu tai u whakalere pehe pare mia whanau. Ke au ko o si polo uto ke whaha vote of no confidence. Kau ko sodon ke ilo he hau eki no pere feitu ke alu ki ai. Feitu o kuwangi kai finangalo ene awhio. Feitu o kuwangi kai ai finangalo ai kakai. Oua ai ke nau whakakau ko e nau ki tauhi waa pa mo e nau tila pa mo e pare mia mo e kau minista. O whiunga e ke ne puke meri no he whanwan. Kai ke utui pe. Kako o kou kei puspe ki pe. O kou tui au ke os ilo koe. O ku hanga mai kakaia ke uri eki ke umea koni. Ka kui kai ke utui koe whaunga ia e tolonga mo tuloa. Koe o rewa ko osi maha mooni ai lai pere fola i loto whare area. Peto ke au ea kai ke ka pau e hanga pehe kakaia hanga he kautaki o to'o mai asi ka hiri mua e tau tolu. O os whakatokanga mai e alai ni ake. Os whakatokanga mai. O whakautang e ki he solo. O kai ko haki i lere tesi. Koe lere kai take o fuwe. Ai koe na mousi o kia he ki kilipi koe. Kai tari kau pāsese ko nina nau whaita ai koe. Nau tari na toke fo i uta hoko. O whakautang e aki ai. Ko mamani u te keike kuna whaana tolo sivi e waka ai o te keike mawahe ia pia mehe terminolo o sala mai. Palpare mai o koko ke waka. O koe lere ia toki hape ka wai loto mai loto wanu e ipa toki tala mai o wai palpare mai waka. Ka mousi a ki hanga whakau e mai seti oi. Koe hame wako ke kautaha. Koe ke tui au o tatoni ke kātaki. He whonuan ai whahinga whakawareware, whakaukau whakawareware. So ke whakarea koe he ripoti, na e to tonu ke viri taki. Ai kau tare kita, ke o mai e whakamatara to tonu. Sio, te keka ha ripoti e ta. Te keka ha ripoti e taha ngai nau whakarere. Te ke o maha whahinga mea ta. Ka koe nau au e sirini. Au ke, so koe eka ko pena e tari whakaku. Tala mai na e tari e patse te tau koosi. He tau, ai ke au so kono fufu e ti te ila i loto he patseti tau haka ka bena tari whaku e no koni tamai ko mo tari koe patseti kono tari e no so kono o mai koe kau kai foke mahi noia i he sea ko mitka kato ai whakaiki ki koe na mauhinga ke tukuange maha mau whainga maari ke o mai ai ngahi kau ke ige na wete mai ai whakaiki koe koe kuongo ia ku he ahoni o fuongo i mawhasi au bit o he sio atu ki he mea nei me ala malui ki he kos ki he kakai nei me ala malui a whai tūtūni a whare area ke whakangata hano toi whakatoa ha sirini me he pure anga me panga tu hau o ave whakamanawa ia ke e alaini koe huinga ke i manawa e alaini koe no to'o ai sirini me panga tu hau. Ai ka pau nei lava e whare area whai tūtūni koe a kai ke toi hoko. Ka koe ne hoko koe o mau kau ai o kai ke uloto. Ke u kau e whai tūtūni pehe. O huinga na disrupt I discuss in a patseti and I walk out. It's a form of protest of what patseti whakarilifu e. Koe ki konga si I penia o paloparema. O e fu patset koe ni e sol. Kai ke, kau teka I he foi mea koe ni, e o kai ke utui o kutotonu, ke tau hanga noa he u mea koe ni. Me u sektoa ke. Me he tui ke sea whare area ke whare area, mahino I pure anga. Koe whe eke atu e piveni ta whaaki koe ia, ana iai whoki e kau taha koe me fisina nau whae tau puna whakalotofonua whakataimi. Ai koe ke nau te hoko atu e nau puna a nau tolu koe ia. Pea koe ua ki ai, na iai ha patseti,
Ki he kautaha whakapuna I he patseti koni na motok whapasi. O hange ko grau. Na whakaasi mai wai nau no 3.5 miliona. Ko no ko ya he malu e pure anga. Ko patseti ia. Ka fufu foke ko tai ko ke whakaatake talanga I ke mama. Pea whai hatutu ni. E wasane ai mea e wahanga ko grau wane nai. Ke mua ke tauhanga ilo pe ke tau pe he solo. Ke mua ke kamata ke tau wahe. Ai foi keke. Pe wahe ai paanga I fonua. Pau ke tau ilo tuunga totonu. Ta ko foi paanga ea kai wahe ea ke ngai mea koe kai alu na to mo silini ke feitu ko ho na uroto. Na soko na fotu mai e fe unga ai whakamore ai fonua ke tau whapango ni mo fitu ngea walfa. Ka ko pau ke tau no ua 7 miliona. E whakakakato ake whemau koea. Koe mea koe na akuro tau kei. Pea moe toa kau whakafofonga koe nei o kai ke he kabineti. Ke tau haa moe tala noai. Pe koe sirini koe ni. Koe sirini mooni pe koe sirini loi. Hena e lahe ngahi revenue e na e whakaasi mai. Koe paanga e mau. Kau kai ke uhinga lireia. Te wai pe whataata koe ni. Hange koe public enterprise. Talo e tāna ke public enterprise e nau TV10 pe revenue me e ngai tau mai. Tau pepe foi tau e ono whaka mui taha. Ski holo pe 3 miliona, 4 miliona, 5 miliona, 1 miliona, foki gilalo, alwa kei, foki. Alu fetakai holo pe ai. Oho vale pe he ta uni. Tala mai na dolo e mau e ua taha miliona SA revenue. Ko panga hu mai. Anga fe solo. Hila ngwele. Le kai kia whaahinga me aia ke pehe ke tāna ki mai koe mea peo hoko koe uotu no wat koe ni he rulu tai mo mai mo ua koe ia. Kai tala mai koe revenue koe uhinga koe panga hu mai e au ua taha miliona. Koe fufuia ki au ia kono fufuia te fesiti. Kono tala mai wai panga loi ke hange pe koko tau sai. Ke whakaata e nau whakamore. Mea ko uhinga koe ki ai tae maa usia. Ai sea ko mit kakatona ne takaki. Ka kone he nau. E koe sio ki he. Koe toi pe foi alfa pe osi koe mea. Moi ku whatonga ai koe e nau sikalu. Te nau hanga lokai ke tari pe pace te foi alfa. Musio ake kono ngahe ai kakai fonua. Hala ke nau te toka I ke mahino I he kakai, koe haa koe uhinga. Hala ke nau o mai, ka pau na muhanga whatonga I solo time na whai tiskasi ni. Taingo o atu ai umea pe koe mehe ripoti. Tala mai lewa nau tolu, koe mea he pehe mo pehe. Koe mea koe nau pe, hula na kai ke tohi mai ai umea koe a he ripoti koe ni. He ko hataha kune whemau ke ne sell ha ne whakaukau, mau ke ne provide complete information with clarity, with benefit. Kako ha uhinga unau fufua information. O ngahe ne kaya toka I mai na toi kakai honua. Loto bena doge whai mea honau loto. Kaya na hanga o mai information ni ke mamai fufare, mamai kakai, mamai ne avio ke ue ho haa I nau whakaukau. Sio ka o spe me te wiko o si peka weekend. Ha mea tau sio ki ai ono whalere a lain. Koe ha mea kong whehu I. Koe ha mea tau tari gai whonuani. Ke ngoto e asika. Mea ni te tau fie maari ange ke pā mai hawakapuna. Tau fie maari ange. Ko uhinga ia e weta forecast ke tau hanga o lava tala ai whaka ilonga o taimi. Na ule ake mea koe ni whare area. Ko uhinga koe palo pare mai pure ango ni koe kake nau o mai ngai ere meniti. Sound technical advice ke hoko koe tala matangi. Te tauiku o hangeta pe koe sou koe e ua o a pe kakai mo ne afio he fu perepera. Koe hano hinga na le awa ki ai. Koe kai ke tau lava o ngau e aki. Ai ngai nau tala matangi o ko mai he whanonganga e moui. Kai toi ke he mai mea ngoni.
Pea koe anga ia whakaukau e pure anga koe. Anga ia tatake pare mia honi. E iku wa as fonuani he pere pela. Ono whakahoko nau whatonga. O parapare mai ai. Hei kai ke tau te lawe da tolo o avoiti. He ko natula ia. Kai peke, kai ke hanga o raki eke ai whakamatala e aka ke tafoki po toho ho waka kita. Ta koe wai whakatokanga mataki. Ai me bengi koe tau lere tau sou e fuloto peretela. He koe taimini ko osi ma opo teknolosia pa mo poto mo ilo ke ne hanga whare i anga alu ai. O koe jaha matangi e taimini o ware. Ke hange koe taimi koe taha walu. E taha hiwa ono taha mo taha hiwa walu wa. O ware peo hake matangi na tai mateu teu kakaiki ai. Taimini ko kei whai mai matangi e tua Vanuatu o skala mai koe ni koe matangi e tu tamai ki tonga. Koe uhinga ia ngahi teknolosia tala matangi. Wawan ke tau waka puna fu me au heavily I regulate. O toki alu be toki hi hape holo vai he fu run way ba toki tala mai oya we koe tau waka puna o. He mama. So koe jaha me tala matangi ai. Kai jaha mai alalo ya kai jaha nau anticipation aware hu pare ma fa va ko hai tau plan B. Hala. Ko tala no fo ta fo ki poto mo vare. Na ngawe ke fo ile ko kau ta po e to ko hongo fulu. Pa ko fa ke he ko ta po na poto mo ta po na vare. Na kai ke fo kai ya ke na tunga fa kau ko na me na fai. Ko na me na fai. Mahino ko kau tapo ko ka kai le ka to ngo fulu. Ka ko fonga ko na fai foi to ko nima. Na tutu e na mama pa utu e na lolo. Ai ko mai lalo ya na tutu e na mama pa utu e na lolo. Ko mai lalo ko tala no ko ki ai. Na toka teu ki ka hau. Na amaha mama o ku ai lolo ke na hoko to ke fononga. Ko kau tapo ware. Na kai ko na tafoka ke pe tutu e mama. Kai ke to riha mai lalo ya. Kai ke to ya o na usio na tolu ki whakatamaki. Ko airline ko ini. Ko men hui ko airline ai kau ware. Ke nau teitei whakakau. Ke nau whakakau. Ko tau waka ai. O tau primary plane ne whai tau service. Kaya maha ai lolo. Kaya maha ai mama. Ko whe me I lolo koe na ili ko mai alalo ko tarifaki. Hala. So, mate peki waka ko 20 ka to ka folau baba ko folau apai. Ka folau ewa. Pa me mari so ka me ko ni na he ka mai na to he waka ne ngi waka tahi. Mo na waka tumu. E fukuonga mama ko ni. Kaya nga no whakarere mea ko ea lai. E piveni, ko tu loto mamahi solo he ko wongo. Koi. Kone tu koni I whare kau taha waka. Tu koni whare area kau taha waka piveni mahino mai. Ko ngahi business ko toa pe e pure anga. O ku alu ia ki public enterprises. Na mau whanau ngatu ke kagai me mau mahino, na mau whehu I whare area. O ku mau lao e kau taha waka. Ko ngā koe lao koe public enterprises. Ana e tari he pare mia ho mau ngai whehu ko ia tala mai. Ko kau taha, ko sile sita pe ia ko I sino kau taha mawahe pe ia. Aia ko kau taha rewa ahai, ai kau taha wakapuna ko koni he tainimi o kwhai kia tau tala noa. Koe whehui koe $1 million question ia. O koe kai koe mau koe kovi koe esea ke ne hanga whakamau popo. Me koe na ngoi o sange pe tala noa ia mo ngai uhinga lelei. O pe mai pe esea ia tau higini maa ke wai kai ne lawa ke whakamoa popo.
He kuia e lao ne tatake fonuani. O kui pena ko folo pena vio ko te whakalere pisinise pureanga. Ko te ka pureanga e mandi whakale. Tene ave panga tu ave kakai o resi ida ka kautaha. Ia kautaha. Kautaha ahai. Ko kautaha whakafoi tui pe po partnership hakau. Ko ke ha kautaha e kautaha pureanga. Ko uhinga ia ai public enterprise. Pa ko la ko public enterprise ka paure o wa kautaha. O fotu e pureanga ke hoko ko kautaha e pureanga e ui le vai ko public enterprise ka ko fonga eni te naure sisita ke hoko ke kautaha pe ngofua ke tare kita e ka minista e kai to ova he mahina tahawa ko nau pepe speke na hanga o whakakakato e crown work pe allocate hano sirini pe oska pe pasi le vai ospe mahina tawa pasi le vai ke industry ke poate pe avere va kautaha ko for tu schedule at public enterprise fai pe he ko TCC pe he ko kautaha TCC ko public enterprise pe anga ko pe sete te au o investment ko ya ko me e pe anga ko lo e kakai pe whakalere le vai a whakapoate anda he Public Enterprise Act. Ko viri ke na whahe pare mia kai ke. Solo oku tuai pe ku ngau ke umea koni o sai ngai o kai ngai e fototu aku ke kamata hono whaka ilo rewa ai ngai mau lao na o se hanga pe o point out I he lotonga ko ti peiti fale la fekau aki mohono toi vaia o ova he pesete honga fulu ngahi ko lao ko sapate ko lao ko aya ko me aya te hoko tau wai he futai mi malo lo ko ni ka hange ko kulau o kai ke tui o whakapoto ke tau tangutu e reo ke ngoto e asika pa tau tok ngawe. So ke whakamore ko koe na whai ko koe ki hono whakamaa ai fwoi ngawe pango koe asika. Whai e te lau miliona. Whakahoa ki he whakamore ka pau na tau whinga ke ta ofi ono whakafolau e asika. Aia ki au o ko unforgiva polo ki au foi ata pe koe ane afi. O stone ke iai ha interventionia me ha mawhai o ku toi lahian. Ki au o ku puke he sea whare area, pea moe whare area, ai mawhai lahian ke nau whai tūtoni ke airline koe, ke kautaha e pureang koe. Kon tu ko ia e piveni I ngai whakamatala koni ko ke whakahoko, mga mea koni ko hoko ke kautaha airlines koni, mga launga e kakai. O ku lava ke hoko ia ko ha makatuunga, pe ku kamata ke mo sio atu ke whahinga vote of no confidence ke whakatu, ke mo hoko atu ki ai, pe ku anga pe ona tala noa e ka ku katau whanonga pe. Iyo. O mautare vote of no confidence ke oreo ke osi ai ose whira tonga tapong fulu e ukahau. E ku mauwhi e mau e fo I whika ko ia ke ne tokonia e mauwhi nga koni ke. Pea koe whakamomoa te aia ke loto e kakai. Mauwhi e maari e kakai whanua ke whalere pureango ini o te nau whiri mai na dole mau kantiteiti. Whiri mai na dole kantiteiti pureango ini he wai kau kantiteiti ai pureanga ko ini. O na o se mahino aki, pau na fe popo aki. Pau fe maria tonga tapu fulu. Pau kwa na loto ke faha vote of no confidence o te na whiri mai mau kantiteiti. Kau mau tari ai vote of no confidence. Pau mau ave mamafa ko ni ke te pire ho eki. Pau pehe te pire ho eki ke sayang e pe ke pure covid e fonuani. Pe asi mai he vote of no confidence. Kapau kai ke aha toka I he te pire ho eki ke ne afio. E mea ui ge ne. Te tatau solo. O ku ui mai e ne afio ke pure I le rei e fonua.
koe ne whakaamu koe ke o mai ai ngai ripoti a kau whakatau kau minista o mai mea e ua transparency ya moi accountability ata kitua mo taliwi ko ripoti tene haka whakamatara ina mai nau mea whai ko ripoti tene hold them accountable ke silina na whamore ka koe me ka ko ki awe foi taha pe koe foi airline pe is enough airline pe is enough ke fai vote of no confidence neongo ngai mau lao ke neongo ngai mau lao ke ka koe foi airline pe os enough ka wange ko feui o mau kari o ospe ko ni tatara no ko ni ko al ki tonga tapongo full ke na o campaign to atu to ma ule me programa po o mau kari ke ka was ai hanga tono ngai pau ke to ngai ka fa fu ngai tua wow te to e motu mai tau te motu mai ai interneti lava ke ma ai koe whafofonga ke whakaose tau polokalama koe taimi foki ku toe meni te valu peto kakato e ma taimi koe ke ma polokalama e ahoni pia koe ki palo pare ma pate mo whatonga i he taimi koe ni kulere e polokalama o ku ko taimi ko whenga i ke whehui o ku tuai e nea o ki tonga ai te rea atu o ku kei talanoa pia ku whainga ta arewa e whe talanoa aki ko inga ko interneti he taimi ko vai pehe ai ka koni kuto e hu mai piveni koni kei lotoni he taimi ko wakai atu ku kapau ku wongo atu koe ia a te koe hu mai whangi telefonia aike koe nau bea ngau ko ni solo koe ilonga ai hoha ai kakai mo lahe nau ngai ka te mari koe tau hu mai telefonia mo te ka o sio ke ta feu ngai ka wange ko ulau koe hange ko ulau koe vote of no confidence ko pau ke fai no ngawe ko me ko pe success pe kai success ke ilo kakai ai mafu me lau mari o gai te bire ho e ki pa motonga ka fa ngai fare ale ka ki au os polo uto ai fai hala puranga goni os polo uto ai nau fai tutuni tai toka e kakai ka fo ke me go ni solo he me o ko lahi ai longo ai ai me ko ki au ko ngo ya pito ai ku mafasia hono o mai he kakai na tai fe mari pe ko me ko hai ko gureo i fare area me ko hai e fahinga me ape he mahino ka te au o kuiaie palo pare ma ku ki ai fonua mahino e ka au he kai ke te ngoto havaka ia pa te alato whakakore kakai ke nau tui e nau saketi. Pau ke te kaila aki hoto leo lai taha. Ke whanongo mai e kakai ka nau ri eki ki ai. Ka nau. Ka hono moni o kou neongo ka toa pe u mea ko ia. Ka o kei tu mau pe e kutui ke tau teka. He ko whare area pe feitu. Ke tālanga i ko lau maari e tupo uraki. Kono whakatu e whare area, ke o mai e ai kaha o whakapolitikare o e whonoa tala noa he whunga te pire he māma. He koe kuonga koe ki mua solo. Na tālanga ai kaha ui e whonoa he loto wā tā he whakapo uri he
e hala pure anga. Koe me ene uhinga hono liliu e tupo ura ke whaunga ke tau hau ki wharearea. Ka paurewa e hanga e wharearea tā punia e reo kakai. Koe nau whakakau ke tok tālanga kakai ife. Koe mea eo kou pehe, koe, ka longoa a wharearea. Ka koe whakailonga le ia, e meline kakai tua. Kaka mohe a wharearea. Kou whakapapawa ko pau ke tālanga kakai iro talapurea. Foi, cause and effect phenomena ia. Koe ke toi lava hatahaya, ke lava tahaya kau he fuloto, he fuuha, tala mai koe ke vivikuia. Ua pau ke vivikuia, i nau e foi. Atakai ko ia. Pau pehe tofu, e ke lava he pure kovi ia, o hoko atu pe, i he fofonga e kakai, pa amana ke merino e fonua. Koe. Kai ke, tau te kasol, e kono moni koe, ko mautolu koe ni meitua, toa tapnima, e wa tātah matonga ka whawha. Ko mau whakaongo, koe ui koe wawe pea e. Matui koe whahue voto no confident, koe ape nima o mahe lao ki wharearea ke nau ngau e, ka execute. Aia, ka pau ne whahue weekend e whai ngā ue pea e weekend, e hui ka hau teke whai pilia. Ka mau whemau e vouti, at the end of the day, e osiang e pe. Kau kai maulo to si i hono o mai ai vote of no confident ki loto. It's about time ke tau hanga o define, push everyone to their defining moment. Ke ilo i peko haka kala totonu, hao nau ran totonu. O nau mo one nau fuakawa na whai ke ne awhio pa mo koni sutone mo wharearea, ke nau whairere i hona ngai whatongia. Pe unau loto pena tau ke pure i kovi pe whanua. O hange koni tau sio ke haoni. Kaike? Time will tell e sol. Ako whamaloa tau ke mau whamare ka toki ala ka waha mea ke to e whee ke mai oino ulahe ho haa mai i maharu ko kau mea ke nau ki hopo whahe ua. Koe. Mahalo e sai ke tangata ai pe na tula pe na o ko ni solo ko pau pe ke ulele takai holo e ngai ke ma neongo o la me ko ke tonia ke mai kau ka ko I feel their pain Koe. But sometimes neongo ka ke ulava fai ha me ke fai tutu ne fa mau ka ko iloi ko ku tu wa to na ta fa aki o lava va he na mamai e hoko pe ko whakaloto la kana. Piveni kita whakaosea ki ange ki whehu i no pe koe ni. Ko osi whoke patsetia ko ospasia. Ka pauahanga i siu hange koe kautaha whakapuna ainu ta tala noa ki ai. Te mau kei lava pe o race isi koe wharearea ki pure anga ke whai hano tala noa i pe kone ospea patsetia koe ke te lava whai ha tala noa i ki ai. Koe whakahino fokia. Koe lawa sa apate us mahino us mauia. Ka lato rewa tō hasipi he luo. Koe haa mea whai ai. Au tatau be mo ko au pure uhiga le ia. Koe ako naki koe nai whai ke au. Au e pe ai whakaukau koe ake ne hulu e anga i whakaukau. Koe ako naki e ne kei ne tamai ea ke liriu e lao. Tamai peke ngau ake uto. Kau ake atamai le Koe whakakakato ia e lao. Naka yune toi hapoi mea ke pe ke toi whakakau ka tamai pea. Koe hao mo whakaukau he au sāpate. Ka toho sipi he luo. Te ke tari. Ai ko kuinga ka pau ko si tari e patseti o mau. Ka tau so atu koe whaka. Koe asika e ngoto te tau tari. Koe. Kia ue o koe kia hamea ia o kai ke utu iau o lau ne tatak so ne hanga o hange hapoi baseline ni hange hapoi afo fua ke tau fua aki kau kei maalunga pe uhinga lere
Koe. Kei maalua pe uinga lere. I hea ngai whakakakato ko he tui koe aku. Koe. E hea ngai whatone aku. Neongo katoa mai mea koni ko sitari he mea. Kakapaure o tau sato. Tuule whanua ki hea luo. Pau ke tau mai mea ko uhinga lere ki o tau atamai. E koe whitu ia tala whataungia e otua. E tau loto mo tau atamai. Mahalo pito Piveni. Ko lope kulahi e kakai kuna utari mai. Ko ngā ngai hopo kona o mana ke mo whahoko e ahoni. Kata toki sio i he weke kaha u i he taimi ko e taimi tatau pe. Heke mai ke tusite. Iyo, tahau ke tusite. Ko ia. Ki he tusite he taimi tatau pe ko e hongo fulu pongpong. Ka puna ta whare le tui. Iyo, ok. Ok. Iyo, ovat Piveni. Malo solo, ovat. Iyo. Kai ngā whamaloa tuka tike moto. I he lava ko i e tau prokalama FATUFONUA fo o ke ahoni. Pea ku o atu e whamaloa lahi ke tike moto. I homo no fo i mai tau prokalama. Ka tak pe i he whanki palpalema wha teknikare ko i aku hokolo tonga e prokalama. O ku keke ngata i he ne motu motu. La peke mo mea i ko ngā ku o tōtou mau e interneti. Pea keke tau whaamoto e tau whehakotaki pea mo e whafofonga. Ka kune ta ofi foki pea mo e taimi kou atu ai whehui. Ko ngā futuai apito ai au e whehui ki tonga. Ko kei lotonga tala noa e whafofonga ia pea tōtou whe tomoriri waki pehe. Pea koe na ku tukuange pe ke tala noa ke ngā e whafofonga i he ne lere koe tala noa. Ka lawa ke lere whi polokalama ki mui. Tau whaampe e te lele yange ai whihakotaki whaka interneti. Pea lawa ke whai whihakotaki pia mo tala noa lerei. Ke ngā ke flow lerei tau tala noa pia lawa ke atoa ngai whihui ki ai. Ka ke o ku o atu e whakamalo lahi ki he ngahi kau taha koia kuna o sponsor e tau ngahi polokalama o ku atu mau pe miheni. Ko e hoko ai taha he taima nusilani e whahoko atu ai e tau polokalama koia whawhango saione, pia mo whaiwhikau Sales Waka. Hoko rewa ai tolu, ko e polokalama ia tala noa ako mo politikare, pia mo palofesa i noke huakau. Na manaki ke whahoko foki ai whakatala noa hanoua, pia mo e kandidati ko tonga tapu hongfulu, ka peri lanu mata. Kana ne kore mai o ku ki whemo i kina holo he ngahi whatongia kempeini. I ahoni, ka matoki wakai he kongi mui o wike, mao whawhainga maari ai. Ko a pongpongi, e whahoko atu ai whakatala noa, i he taimi hongofulu pongpongi, taimi anusilani, peko tahataha ia i tonga, pia moe, ai ke whakatala noa ia hono wha, pia moe kandidati ko ia, tonga tapu hongofulu, ko Daniela, Kimpo Whare, ai te mawhahoko te plokalama ko ia, i he taimi hongofulu pongpongi, taimi anusilani, ko e tahataha ia i tonga. I hoko rewa ai taimi taha ho ata anusilani, ai ko e taimi taha wa anusilani, ko taimi taha ia ko a tonga, e whahoko e tala noha noua, pia mo e taha kau quantitati, senimiri, tuene toa whanua, ai e whahoko ia i he taimi taha ho ata, pia i he taimi tolu e fiafi, ko e foki mai e tau pultosa ke whahoko ane prokalama mamai ko inga ka tau teu whiri pia ku tamahe pultosa te foki atu ko inga ke whahaki wrap up inga kau kandidati ai e whahoko atua pongpongi he taimi tolu ko e hawhalai te rewa o ku e te whahoko ate live stream pia mei manukau i he taimi tolu e fiafi i he birthday ko ia tau hiwa noa o Pauline haunga ai a whahoko atu ia. Ko ngahi polokalama ia o toi atu ke wikeni, ka te toki whapapau i atu, ai taimi ko ia e lawa whainga maari ai whafofonga, ka peri lan mata, ke lawa ke whahu mai mo ne taimi i ha te toki whapapau i atu amoi. Kake? Whamalola atu ki ngahi kautaha koe ni ai o kautaha koe
koia o kau sponsor da mai proklama tada fito I he kau taha koia South Pacific Loans. South Pacific Loans aia o kutu I he Cavendish Drive I Manukau. Fika uoua o he Cavendish Drive I Manukau. I hao whahinga pia mau whaanga, pia mau no, pia mau haseniti ke tokoni ki ha whahinga pia mau whaangini. Ko e kadaha ko ia South Pacific Loans as direct to go. Oku na wanga maheni I no tokoni. O tau kainga tonga I he ngahi laulau I tau. Kai ka toki o tuku peka o taha I tau. Ngahi tau lahi. Sianga kia tau kainga Pasifiki. Tau kainga tonga I he whahau whatongia. Whahau ko ia. Stalik tu po pe mana taha no balu ngeau balu hiba balu te lava fetu taki ai I hao fa I mau pe to o telefoni fica telefoni ko na no balu ngeau hiba balu ore ki ta mau I sa ko e ka ta ko ia seafood I Heaven Kitchen o ku nau ke tu malau ke tokoni ki ha o whahinga whia mau pe whahinga whia mau ke nau kakato I e whahinga katoanga e lama lerei I Heaven's Kitchen ke nau whakakato I aki aia hina raita beku ke lama lerei peke ke whanonga ati ki o nau wharikai e whika whitu taha kore chu o taha wu o mau mea tokoni a nifo pea toi mo I lerei telefoni I he noa ua taha ua whitu waluon siwa no o ke lea I Heaven's Kitchen ke nau tokoni atu ke tokoi koe kau taha koe ai Paige Fashion Tel katonga e kua ostu utatu ai utatu tongana toi peke tukuangi o mai ai malawa ki whahauka ngau koni tau te lawa whahauka wika hau e lawa ki mamata ta ki tori mo whiri na I wala ko ia o kua ngā o whawhola atu ki tongana I he Paige Fashion Tel hangatu ke tamo te au building. Koe whika telefoni ena ua fitu tolu ni no. Telefoni rewa ki ai, whakaike ki ai a ngahi wala, koe ngahi koloa kotoa peku I loto I he Paige Fashion Tel lawa ke nau tokoni atu ki atu koe I ha o whainga whia mau. Me ngahi mea teiteu, he kesi, alu ke ngahi wala, ki he longa I whanau, o alu ai pe ki he wala tawintangata tamai ki whinu, o au ki he tau ki kaureka ika. Pito pea mai wala ka kai lalahi, ke wala I wai tahata kai tangata, ka ki whinu. Ma o kotoa atu ko ngahi wala, pea mi he tau whare koloa wala. Ai Paige Fashion Tel I loto nup alofa. Koe ka tau ngahi tu wakia kulawa ki o atu e ahoni. Mana tu ianga pe tau live stream, te maulawa ke whaita I hao mari hao putu, whai aho, iha whahinga whaitu pe muslani, telefoni mai ihe noa wataha. Ua noa nima, noa ono, noa fitu. Puka mai ke maa whainga mari, lava o whakakato ai whaita ake. Ke mamata maki ai hoka I nga pe ni kua. Kapagura I kweke na nuslani, te na lava mata mai. Ihe kato ana ko ke whahauko, whahauko whatongia ko ia. Mo mea ada to ki whelonga, e tai I ka hau mai. Toque